شت وقت فلاح اکبر بوم دخلا ساله چطور هنگو چه آستان کنگو چه؟ بله والله برو گله کیلو بس سعرک ارزان حکومت کردی دارین سعرک باش پی بداد فلاح مقدیر نکن عملای جنوب ببین عربا شدیه متهاتیه و راستی دخلت اون هنده جوان نبینو سعرک گله باش پیدا بس ایره فلاح مقدیره دخلك ما شاء الله بيت قالك جوانا وش سعر جينا يدور الحكومة سعرك باش الفلاح بكرن بزحمتهم بكريت كويتن وباوي ماندي بينون كويتن قال فرق زور فرق ما شاء الله اللي بيتن قالك لو بريورك الله تيد ما شاء الله وصلا خدينا كريم باران باش هاتن بس چه سعر نيه يدور الحكومة سعرك باش بيبدن وفلا مقدير نبيتن تقريبا 20 روزه كما درين كل ورده چه داخله کی گله خرابی سعره که گله باش پیدا حکومت عراقیه بس ایره گله یعنی 100 برانبری وان جوانتره و چه سعر نه